Reka mbashimire cyane rero nshuti zacu z'akadasohoka nkuko nabibemereye ko ngomba kubashimira kubera urukundo mukomeje kutwereka cyane n'iby'agaciro gukomeza kubana natwe mu nkuru zigiye zitandukanye. Turabashimira mwebwe mukomeje kutwereka urukundo rwo gukanda subscribe, namwe mutarayikanda reka tubashishikarize kuyikanda. Ibivugwa TV ni umurongo wanyu ndetse ubagezaho amakuru, dore ko kandi dukomeje kwishimira uburyo dukomeje kubana umunsi ku munsi urukundo mutwereka. Ibi byose turabibashimiye. Aka kanya rero nakanya k'amakuru akomeye cyane, amakuru y'ingingo zinoze kandi tugorora mu buryo bwemewe, dore ko kandi ari n'ubusesenguzi bw'amakuru. Bashimira cyane inshuti zacu aho muri mu bice bitandukanye, ariko mbere yo gusuhuza abantu bari mu bihugu bigiye bitandukanye, reka mbanze mbagezeho ingingo z'amakuru, cyane ko uyu munsi turi bwifashishe na video kugira ngo menye neza ibirimo biraba n'uburyo tubikurikiranamo mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane. Mu makuru yacu rero abarimo aragenda atambuka mu bitangaza makuru bikomeye cyane. Video yacu rero irabishingiye kuri ibimenyetso simusiga bigaragaza iherezo ry'imyiteguro y'urugamba M23 ihanganyemo n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Iyo ni ingingo y'amakuru turi bubashe kuba twakibandaho, tukajya tubagezaho amakuru akomeye cyane nkuko nabibemereye ko tugomba kujya tubana gatanu ko kandi kuri uyu mwanya w'aya makuru y'ibikomeza kugenda bivugwa, amakuru avugwa rero mu bice bigiye bitandukanye. Naho mu gihugu cy'u Rwanda turahagaruka naho tugira icyo tuhavuga. Ni General Retired James Kabarebe yagizwe umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri rusange. Aya makuru rero nkuko nabibemereye ni amakuru tugomba kujya rero tubagezaho, aho kandi turi bwongere gusoreza mu burengerazuba bwa Afurika mu gihe komisiyo ishinzwe amatora yatangaje isubikwa rero ry'amatora ya perezida mu gihugu cya Mali. Ikaze inshuti zacu rero z'akadasohoka nkoramutima zacu aho muri mu bice bitandukanye, ndahera ku Barundi ndabasuhuje cyane mbikuye ku mutima. Abadukurikira muri mu gihugu cy'u Rwanda ndabasuhuje mwese, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, Uganda, Tanzania ndetse no mu gihugu cya Kenya, by'umwihariko mu gihugu cya Kongo Kinshasa. Reka mbifurize kugubwa neza mu byo mukora byose, babwire ngo Imana n'imigisha bikomeze kubana namwe mu mirimo itandukanye mugenda mukora. Abari muri Afurika yose ku isi, mu bihugu nka za Canada, Australia ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, bifurije kugubwa neza, mbabwira ngo Imana n'imigisha bikomeze kubana namwe mu mirimo itandukanye mugenda mukora. Twinjiye kuri uyu mwanya amakuru kuri page za rutura rero ku makuru akomeye cyane kuvuga ku mutekano, politiki na diplomasi ndetse n'ubukungu, aho tugiye kurebera rimwe ibi bimenyetso. Nkuko mubibona rero muri video, ni video yadusabye kwinjira ku rugamba uko bihagaze kandi tubasha kuyishaka mpaka tuyibagezaho. Nkeka ko ari natwe turi mu bambere mubashe kubona umwiteguro ukomeye cyane w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, ariko ibi byose tubikora kubw'umutima n'urukundo dufitiye abantu bacu kandi kugira ngo tubagezeho amakuru mutaba mwabonye handi, amakuru yizewe muri rusange. N'ibimenyetso rero simusiga birimo biragaragaza iherezo ry'imyiteguro y'urugamba M23 ihanganyemo na Kongo cyangwa se n'igisirikare cya Kongo FARDC. Aha ni mu mujyi wa Goma nkuko mubireba, murabona ko abasirikare baryamiye amajanja kandi murabona ko ibikoresho bya gisirikare bikomeje kugenda bigaragara mu buryo bukomeye cyane. Ibi bikoresho rero nta wundi byaje bije kureba, ni ugushyira ku iherezo ndetse no kurimbura burundu abarwanyi b'inyeshyamba za M23. Aha ni ku ruhande rero rw'umutwe w'inyeshyamba rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse bikerekana ko iki gihugu cya Kongo gikomeje kwitegura bikomeye cyane cyifashishije ibifaru n'ubukungu igihugu gihagazeho. Ubu rero ibifaru bikaba byaravuye muri ubwo bukungu nkuko nabibabwiye, ndetse mu buryo bwifashishwaga bwo kugura intwaro. FARDC rero nkuko nabibabwiye rero ni igisirikare gikize kandi gikomeye, gifite ubutunzi buhambaye. Urabona ko gikomeje kuba cyakitegura urugamba ku kabi na keza muri rusange. Intambara rero mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndavuga ko yamaze gututumba kubera ibimenyetso natwe dufite birimo biragenda bigaragara nkuko nawe ubashije kureba iyo video. Ni ibintu bitoroshye rero ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Narabikwemereye ko ngiye buri kimwe cyose ngomba kujya nkikugezaho, mu gihe kandi no mu mafoto ari kuri screen zacu bigaragara neza yuko ubu ngubu
Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC gikomeje imyiteguro ikomeye cyane mu rwego rero rwo guhangana n'inyeshyamba za M23. Ndavuga ku mpande zombi, umutwe w'inyeshyamba za M23 wabigize ubwiru bukomeye cyane, ntabwo wigeze ubasha kuba watugaragariza uburyo nawo witeguyemo urugamba, ariko izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 mu by'ukuri nazo ziteguye guhangana mu buryo bukomeye cyane. Aya makuru ni amakuru yatugoye kugira ngo tuyabone, turavuga tuti ariko uko byagenda kose nk'uko muri nkoramutima zacu tugomba kuyabona ku kabina keza. Twayashakishije tubasha kuba rero twashaka ibimenyetso bigaragara byerekana neza uburyo intambara izaba ikomeyemo, izaba itandukanye n'intambara yabaye mu mwaka wa 2022 ubwo abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 batsindaga igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Twarabibonye neza uyu munsi, ubu ngubu igisirikare cya Kongo cyamaze gukora ubwirinzi bukomeye cyane ndetse cyiteguye urugamba ku kigero kiri hejuru cyane, mu rwego rw'uko cyashatse abasirikare bagiye batandukanye, ndetse nk'uko mu gihugu cya Kongo biravuga ko hari ingabo za SADC zisaga 600, hariyo abasirikare b'abacancuro ba Romania ndetse n'itsinda Wagner Group, dore ko kandi abo bose ari ababashe kuhagera bafatanije n'imitwe yitwaje intwaro irimo IFPC cyangwa se UNIO. Uyu rero ukaba ari umutwe mushyashya igihugu cya Kongo cyamaze kuzana ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ujasanga imitwe nka za Wazalendo. Birashoboka ko mu mwaka ushize FARDC yari ifite aba barwanyi, ariko nta bikoresho bibabumbye cyangwa se bihagije bari bafite, cyangwa se ibyo bikoresho bikaba byari bihari ariko M23 ikabarusha tactique, nabyo birashoboka cyane. Gusa icyo nkubwiye cyo nuko uyu munsi umwiteguro uri ku butaka bw'igihugu cya Kongo twese wamaze kuba wadutera ubwoba. M23 ngo yitege kuba igiye kuraswaho n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bukomeye cyane, hifashishijwe imbunda za rutura nk'uko nawe wakomeje kugenda rero ubibona. Igisirikare cya Kongo rero FARDC cyamaze kuba cyaburira abarwanyi b'inyeshyamba za M23, kibabwira yuko bagomba kwitegura rero guhangana kandi bagiye guhura n'akaga gakomeye cyane. Bagira bati rero burya si buno, ariko inyeshyamba za M23 ku ruhande rwazo umwiteguro wazo wakomeje kuba ubwiru. Ni ibintu bikomeye kugira ngo umuntu abashe kuba yakurura amakuru ijana kuri indi nk'uko byaje kuba rero byatugora dukurura ari igisirikare cya Kongo FARDC, ariko nk'uko wabibonye ni ibintu byerekana neza ko uyu munsi intambara igiye kuba ku butaka bw'igihugu cya Kongo iratandukanye ijana kuri indi rwose niyabaye 2022 ubwo M23 yigaruriraga ibice yari yaratwaye. Aya makuru rero agaragara neza ko ibintu bitoroshye kandi ibintu bigiye kuba byaba ibindi. Reka rero ninjire byihuse cyane mu nkuru ikomeye cyane y'ibikomeje kugenda bivugwa. Ni ingabo rero za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zakunze kugaragara mu rugamba zari zihanganyemo n'umutwe w'inyeshyamba wa M23, zatsinzwe rero uruhenu mu mwaka 2022 ndetse kenshi cyane zikanamburwa ibikoresho byazo muri rusange. Gusa nyuma y'uko habayeho guhagarika imirwano hagati y'impande zombi, izi ngabo kandi zatangiye kwitegura ndetse hakaba hari ibimenyetso bigaragaza ko noneho imyiteguro yarangiye, nk'uko iyi nkuru kandi dukesha ikinyamakuru gikomeye cyane Al Jazeera ivuga ko izi ngabo nyuma yo kwitegura no gushaka ibikoresho byose bikenewe batangiye rero kongera kwinjira ndetse ku rubuga rw'imirwano, ndetse banagaragaza neza ko noneho urugamba ndetse bagomba kuba rero barurwana kandi bakarutsinda. Dore bimwe rero mu bimenyetso nagiye mbabwira hejuru bigaragaza ko urugamba nanone rugiye kongera kwambikana hagati y'inyeshyamba za M23. Reka dutangire rero ku magambo ari kuvugwa n'abayobozi ba leta ya Kongo ndetse n'abayobozi ba gisirikare nk'uko bivugwa mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero ndetse iyo ubyitegereje uhita usanga hari ikihishe inyuma y'izi mvugo nk'uko bivugwa, imvugo rero zikomeye cyane zerekana ko ubu ngubu rwose
ku butaka bw'igihugu cya Kongo hagomba kwitegurwa intambara ikomeye cyane. Nkomeza mbasomera rero iyi nkuru, inama zagiye zikorwa rero muri iki gihugu, cyane cyane abasirikare bahagarariye abandi muri Kivu zombi, harimo nka Generali Yave Peter Chirumwami ndetse na Generali Charigonze, barimo baravuga byinshi bigiye bitandukanye. Aha rero twavuga nka deployments ya FDLR cyangwa se FOK mu muhanda rero ndetse wa Goma, Biruma, Karengera, Rubera, Rubare, nayo igaragaza ko imyiteguro ya FARDC yageze ku musozo. Ikindi kandi ndetse ukurundanya ibikoresho nk'uko mwabibonye muri video n'abasirikare kwa FARDC mu mujyi wa Goma, Bambiro no mu myengero rero zawo, nabyo bigaragaza ikindi kintu gikomeye cyane gitangaje, kuba hari inama rero z'urudaca zimaze igihe zikorwa na Wazalendo ndetse n'igisirikare cya Congo FARDC. Nacyo ni ikimenyetso simusiga cy'imyiteguro y'urugamba ruri gutegurwa na FARDC kuri M23. Ikindi kandi kuba FARDC yaraje gukora deployments mu musozi wa Mushaki, mu gihe impande zombi rero zari zarasezeranye guhagarika imirwano kugira ngo bakorane ibiganiro birambuye, ndetse turiya duce ndetse tugashyirwa mu maboko y'ingabo za EAC, nyamara bikarengwaho. Bigaragara neza ko iki ari ikindi kimenyetso gikomeye rero nk'uko bivugwa ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha rero ntitwahava tutavuze no ku FARDC yagiye rero gukambika kamahoro, winjira rero muri Kibumba. Ibi bikaba ari ibimenyetso bigaragara rero, ikimenyetso rero tugiye gusorezaho mu bimenyetso byose twagiye tubagaragariza, dore ko ari ikimenyetso none ahangaha rero kirimo kiragaragaza ibikorwa byo guhamagaza abarwanyi ba Mai Mai muri Kivu y'Amajyepfo kwa Chirumwami rero wamaze kuba byemeza. Ibi nabyo bigaragaza ko intambara iri kurota hagati y'izi ngabo z'umutwe w'inyeshyamba wa M23. Ibi rero ni bimwe mu bimenyetso simusiga nari nkuzaniye muri iyi minota igera kuri 12 yose, bigaragara neza ndiko iherezo ry'imyiteguro y'urugamba FARDC igiye guhanganamo na M23 yamaze kuba yashyirwa mu bikorwa. Ni minota 12 nakugeneye ku gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko si bivuze ko ariho inkuru yacu ihagarariye, kuko ngiye gukomeza ugezeho andi makuru arambuye nk'uko nabikwemereye mu ngingo nabashije kuba nakugezaho. Amakuru yo nababwiye yuko rwose icyo mugomba kumenya na handi wayakuru uretse kubivugwa TV, nkeka ko ari chaîne yabazaniye buri kimwe cyose mugomba kujya mumenya umunsi ku munsi, ndetse iyi ikaba ari chaîne yanyu natwe, aho tugomba kujya rero tubabwira byinshi. Tugiye rero ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, tugiye kurebera rimwe ibikomeje kugenda bihavugwa. Uwo nta wundi rero ni General James Retired Kabarebe, wamaze rero kuba yahabwa inshingano zikomeye cyane, aho ibi rero nabyo byaje kugenda bigarukwaho mu bitangazamakuru bikomeye cyane. Muri rusange amakuru arimo aravugwa ndetse kuri James General Retired Kabarebe, wamaze rero kugenda atangazwaho amakuru menshi agiye atandukanye, nyuma y'uko rero leta y'u Rwanda imuhaye izindi nshingano. Ni amakuru yamaze kunyura mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Aya akaba ari amakuru kandi tuba twavuze tuti tugomba kuyabagezaho nk'abakunzi bacu, inshuti zacu zakadasohoka. Ibi rero ni bimwe mu bigaragara ku mirongo ya mbere ku rugamba. Ubu ngubu bikaba byerekana neza ko twabemereye ko tugomba kujya tubagezaho amakuru yihutirwa kandi anogeye amatwi yanyu, ndetse nk'uko twabemereye. General Retired James Kabarebe yagizwe rero umunyamabanga wa leta muri Minafets, ndetse aha bikaba byaje kugenda bivugwa ko byanze bikunze ubu ngubu witwa Francis Gatare yasubijwe muri RDB. General rero Retired James Kabarebe wari usanzwe ari umujyanama wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda mu by'umutekano, yagizwe umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, naho Francis Gatare agirwa umuyobozi mukuru cyane w'urwego rw'iterambere muri RDB, mu gihe itangazo kandi rigaragaza abayobozi bashyizwe mu myanya ya Perezida wa Repubulika ndetse ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Intebe Dr
Dr Edouard Ngirente kuri uyu wa 27 Nzeri umwaka wa 2023. Francis Gatare kandi yasimbuye uwitwa Claire Kamanzi nk'uko bivugwa wari umuyobozi mukuru cyane w'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere kuva mu mwaka wa 2017 mu gihe umwanya n'ubundi bari basimburanyeho kuva ubwo Gatare rero yahise agirwa umuyobozi mukuru cyane w'ikigo cy'igihugu gishinzwe Mine Petrol na Gaze, aho bivugwa kandi ko umwanya yavuyeho muri Kanama 2021 asimbuwe na Ambasaderi Yamina Karitanyi. Icyo rero ni igihe yahise ahabwa inshingano zo kuba umujyanama wa Perezida wa Repubulika ndetse mu by'ubukungu. Uwo rero ni Gatare, mu gihe mu bandi rero bashyizwe mu myanya harimo uwitwa Prof Nshuti Manase wari usanzwe ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri rero y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe rero umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Nk'uko bivugwa uyu rero yagizwe umujyanama mukuru mu biro bya Perezida wa Repubulika ushinzwe rero imirimo yihariye muri rusange. Hari kandi uwitwa Dr Yvonne Umulisa wagizwe umunyamabanga uhoraho mu biro bya Minisitiri w'Intebe n'inzobere mu by'ubushakashatsi, akaba yari umwarimu w'ubukungu muri Kaminuza y'u Rwanda ndetse mu ishami ry'ubukungu. Naho Alphonse Rukaburandekwe nk'uko bivugwa yagizwe umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere imiturire mu gihugu cy'u Rwanda nyuma y'igihe rero kitari gito gifite rero gifite abayobozi b'agateganyo. Naho Boni Musefano yagizwe umujyanama wa mbere muri ambasade y'u Rwanda i Tokyo muri Nyakanga 2020 rero yari yahawe inshingano nk'umuyobozi ushinzwe amajyaruguru y'uburengerazuba bw'Uburayi muri Minisiteri rero y'Ububanyi n'Amahanga muri rusange. General Retired James Kabarebe wari usanzwe rero ari umujyanama wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda mu by'umutekano, we akaba yagizwe umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri rero y'Ububanyi n'Amahanga muri rusange. Aya ni amakuru twari tubafitiye ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Turavuga tuti nk'uko twabemereye ko tugomba kujya tuyabagezaho, ni amakuru rero yamaze kutugeraho, akaba ari nayo mpamvu natwe twabemereye ko tugomba kujya tubagezaho buri kimwe cyose kiba kirimo kiravugwa. Nshuti zacu rero nk'uko nabibemereye, dukomeje kwicara kuri izi paje za rutura z'amakuru aba akomeje kugenda avugwa, nk'uko nabibemereye ko amakuru yo ari urujya n'uruza kuri uyu murongo mugari wanyu w'ibivugwa TV. Ni amakuru arimo aragenda atangazwa mu bitangazamakuru bikomeye cyane. Nsoza rero ndetse nanasoreza ku ngingo yanjye, ngiye mu burengerazuba bw'umugabane wa Afurika mu gihugu cya Mali. Rero komisiyo ishinzwe amatora yatangaje isubikwa rero ry'amatora ya perezida. Nk'uko bitangazwa, umuvugizi wa guverinoma muri Mali yatangaje ko amatora ya perezida wa Repubulika yari ateganijwe muri iki gihugu muri Gashyantare umwaka utaha wa 2024 yimuwe kubera ibibazo bya tekinike bifite aho bihuriye n'itorwa rero ry'itegeko nshinga rishya ryatowe binyuze mu matora ya referendum yo kuwa 18 Kamena 2023, mu gihe ubutegetsi kandi bw'igisirikare buyoboye Mali bwatangaje ko amatora y'umukuru w'igihugu yari ateganijwe muri icyo gihugu muri Gashyantare 2024 hagamijwe rero gusubiza ubutegetsi mu maboko y'abasivili, iyi ndetse yigijwe inyuma kubera ibibazo bya tekinike. Ndetse aganira n'itangazamakuru rero umuvugizi wa guverinoma ya Mali yitwa Abdallah Mayiga yavuze ko amatora yari ateganijwe ku matariki ya 4 ndetse kugera ku ya 18 Gashyantare 2024 azigizwe inyuma ndetse gatoya kubera ibibazo bya tekinike. Ibyo bibazo kandi bya tekinike byavuzwe ngo bifite aho bihuriye n'itorwa ry'itegeko nshinga rishya ryabaye muri uyu mwaka ndetse ry'ivugurura ry'urutonde rw'abatora muri rusange. Mu gihe kandi Mayiga kandi yanongeyeho ko andi mu matariki rero mashya y'amatora y'umukuru w'igihugu azaberaho azatangazwa nyuma. Ubuyobozi rero bwa Mali bwari bwatangaje ko
buzakora amatora, bwari bwatangaje ko buzakora amatora ya perezida wa Repubulika muri Gashyantare 2024 kubera igitutu cy'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika ECOWAS, ndetse ibyo byatumye muri Nyakanga 2022 igihugu rero gikurirwaho ibihano byo mu rwego rw'ubukungu cyari cyarafatiwe. Mali rero yari yarafatiwe ibyo bihano nyuma y'uko ubutegetsi bw'igisirikare buyoboye icyo gihugu bwari bwatangaje ko buzayobora kugeza ku myaka 5 mu gihe ubutegetsi ndetse bwari bwabona rero gusubizwa mu maboko y'abasivili muri rusange. Aha rero ni mu gihugu cya Mali. Ni amakuru akomeye cyane nshuti zacu zakadasohoka. Ngaye nguko ingingo z'amakuru twari tubafitiye nkuko bitangazwa mu bitangazamakuru bikomeye cyane. Mbashimiye umuhate, urukundo ndetse n'umurava mukomeza kutwereka. Nishimiye ko mukomeje kugenda rero mudutera inkunga, basaba gukomeza kuba mwakanda subscribe kuko ni inkunga ikomeye cyane, dore ko kandi nizera ko mugiye kubikora. Agatanuko kandi nk'inshuti zacu zakadasohoka, reka mbifurize kugubwa neza, nongera akantu kagira gati Imana n'imigisha bijye bikomeza kubana namwe, ndetse yongere iketwa rero imigisha mu byo mukora byose ibigiye bitandukanye. Nshuti z'Ibivugwa TV.